Hello everyone, ngasigi mathel sidi nga marum bora oina tawjarage do nga marum bora hairabanina nga marum changani aduga magi ingredients sing do kari kari hapaga bora se semgadage haibado ai mayam da share tawjarage ado bora se smaina snacks oina charsu yarego aduga bora se hauru matungda amuk thongaga chabi basu dum yai ko koi gi gravy gumba dum hapaga ado amma thugairaga yinghanjarage ko mathakta yam crispy oire manungda su mulle aduga mahau yamna leina ai semba haujarage ko ado ahanbada koina nga marumje kanu oina phuttoine ba thum kitang hapaga phutpirane ba ko ade majuje koigi turmeric powder do kitang hapa su dum yai ko ado idi hapsadre ko habdi yainam nambado adu nu haina deba ingonda ado smain toraga phutpa loirabani na si se phajana mes tawbira ani magi lumps amta lehenda bida ko habdi loi tumhandoine ba dan phajana me khaiminarane ba ahanbada kaim hapkhiroi ko sidai sidadi marum jingakta hana loi metpirani तो सुमाइना मतुम यावबसे तुम फजना थुगाई बिरसेबको द सिलोर कांदा बेसन खितंग हापिरनी को याम हापसन बिबे यादे मागी बाइंडिंग दुगी तंग नेब कोइन हापिसे सिना अखोगी राइस फ्लोर दो सिंगा सुबा हापे चनम असुबा फदिगोम असुबा जीरा असुबा थुम हापनी मोरोक असुबा खितंग हापनी मचु खितंग हापसिको हाबिदि मोरोक ओंगना तादनबदो द हिंग खितंग हापे दुगा खोगी गरम मसाला खितंग हापचनजरे को केच किदो mahau yam leibane sigi केच के जे अदो सिसे फजना टेक्सचर से बाइंडिंग तौननबा फजना मेखाइ मिनरने बमु फजना nga marum dune aduga खोगी कनो से यामना खोगी क्रंची उले हनगे हाइ तारगदी क्रिस्पी ओहनगे हाइ तारगदी खोगी राइस फ्लोर से सि खितंग हापियो बको याम हापना ट्रगसु अदुगा खोगी बेसन जिना बाइंडिंग दुगिने बको अदो फजना मेखाइ मिनरनी दुगा सोडा खितंग हापचनजिको मनुंग मपान फाउना मुनबदो ngamnanabado mai soda se koi whole sembane ba manungda aduduna thau nung kari kara taw matam da thau do manungda changaga manung su munnanabado phasana no khaiminarani aduga si se taw yarani habji kamain khangada sumaina tasanba matamda koi gi phadoktraba matum taba yaraba adoi tardi dum taw yare bako adu thau haijare ko taw bo horasi ado 7 size di sana pambi mumong da dum sembi be yare ko aidi kitang kitang chawna dum semjarage aba sumaina tawbirani mathak makha onbirani khoigi chegap am pairaga sumaina tapna do on baloiraga mathak makha khoigi magi golden brown changakpase sibok aduga aina bora siga chana ba naina moro ka ba kitang ka hanbane ko side ta aina sai hap ka horaba de mayam sise mullabanina sise kothaba yarani ko morok sisu kare aduna sigi namanaga mulhan lakandane ko ai lokthok pirasi de mullabanina sigai se dum snacks oina chabe yare chaga tha asu dum yare chak ta ngaro oina hapaga dum chara su yare ko do khara simana aina thongna nabagine ba sisina ko ado thong base ai mathangi da upload tawjarke ado mayamna video se nungai biragadi support tawbibo ina nongna thengnabibo yawragana subscribe toksan biramo like amamam tangan nambiramo mathangda muk thengnarase ngasigi